Quechua, Manual de Enseñanza, por Clodoaldo Soto Ruiz. Convenio entre el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad de Illinois. Página 29. Repita. Para. Para. Tuta. Tuta. Chaki. Chaki. Karu. Karu. Buis. Buis. Didu. Didu. Gobierno. Gobierno. Fácil. Fácil. Sasa. Sasa. Jaja. Caga. Orgo. Orgo. Huk. Hook. Mayu. Mayu. Nanay. Nanay. Ñawi. Ñawi. Ñang. Ñang. Luichu. Luichu. Llaqta. Llaqta. Llama. Llama. Ruru. Ruru. Runa. Runa. Runasimi. Runasimi. Irriru. Irriru. Ruida. Ruida. Guagua. Guagua. Yaku. Yaku. Página 30. Repita. Alvirtu. Alvirtu. Francisco. Francisco. Pedro. Pedro. Ayacucho. Ayacucho. Ica. Ica. Iquitus. Iquitus. Raúl. Raúl. Ruirtu. Ruirtu. Cusco. Cusco. Huanta. Huanta. Alumno. Alumno. Chufir. Chufir. Irriru. Irriru. Carpintero. Carpintero. Clase. Clase. Maestro. Magistro. Página 31. Primero, repita. A. 1. Ruiz Tumcani. Ruir Tumcani. 2. Mariam Cani. Mariam Cani. 3. Ricardo Cani. Ricardo Cani.
4. Maestrum cani. Maestrum cani. 5. Irrirum cani. Irrirum cani. B. 1. Maestruchu canqui. Maestruchu canqui. 2. Carpintiruchu canqui. Carpintiruchu canqui. 3. Chufirchu canqui. Chufirchu canqui. 4. Irriruchu canqui. Irriruchu canqui. 5. Mariachu canqui. Mariachu canqui. C. 1. Manam ruistuchu cani. Manam ruistuchu cani. 2. Manam mariachu cani. Manam mariachu cani. 3. Manam ricarduchu cani. Manam ricarduchu cani. 4. Manam irriruchu cani. Manam irriruchu cani. D. 1. Manachu maestru canqui. Manachu maestru canqui. 2. Manachu irriru canqui. Manachu irriru canqui. 3. Manachu chufir canqui. Manachu chufir canqui. 4. Manachu carpintiru canqui. Manachu carpintiru canqui. Página 32. Primero, transforme las siguientes expresiones afirmativas a expresiones interrogativas. Ejemplo: Maestrum cani. Maestruchu canqui. Proceda. 1. Maestrum cani. Maestruchu canqui. 2. Carpintirum cani. Carpintiruchu canqui. 3. Irrirum cani. Irriruchu canqui. 4. Franciscum cani. Franciscuchu canqui. 5. Mariam cani. Mariachu canqui. Segundo, transforme las siguientes expresiones afirmativas a negativas. Ejemplo: Ruistum cani. Manam ruistuchu cani. Proceda. 1. Ruistum cani. Manam ruistuchu cani. 2. Mariam cani. Manam mariachu cani. 3. Ricardum cani. Manam ricarduchu cani. 4. Irrirum cani. Manam irriruchu cani. Tercero, transforme las siguientes expresiones afirmativas a interrogativo negativas. Ejemplo: Maestrum canqui. Manachu maestru canqui. Proceda. 1. Maestrum canqui. Manachu maestru canqui. 2. Franciscum canqui.
Manachu Rancisco Kanki. 3. Carpintirum Kanki. Manachu Carpintiru Kanki. 4. Ruistum Kanki. Manachu Ruirtu Kanki. 5. Irirum Kanki. Manachu Iriru Kanki. Página 35. Primero, añada el sufijo chu a los siguientes sustantivos. Ejemplo, runasimi. Runasimichu. Proceda. 1. Maestro. Maestrochu. 2. Ayacuchu. Ayacuchuchu. 3. Pidru. Pidruchu. 4. Iriru. Iriruchu. Segundo, repita. Ejemplo. Maestruchu. Maestruchu. Ari maestrum. Ari maestrum. Proceda. 1. Maestruchu. Maestruchu. Ari maestrum. Ari maestrum. 2. Ayacuchuchu. Ayacuchuchu. Ari ayacuchum. Ari ayacuchum. 3. Ñanchu. Ñanchu. Ari ñanmi. Ari ñanmi. 4. Chufirchu. Chufirchu. Ari chufirmi. Ari chufirmi. Tercero. Responda. Ejemplo. Ayacuchuchu. Ari ayacuchum. Proceda. 1. Chufirchu. Ari chufirmi. 2. Pidruchu. Ari pidrum. 3. Maestruchu. Ari maestrum. 4. Ñanchu. Ari ñanmi. Página 37. Primero, repita. Ejemplo, chufirchu. Chufirchu. Manam chufirchu. Manam Chufirchu. Proceda. Maestruchu. Maestruchu. Manam maestruchu. Manam Maestruchu. 2. Runasimichu. Runasimichu. Manam runasimichu. Manam Runasimichu. 3. Ayacuchuchu. Ayacuchuchu. Manam ayacuchuchu. Manam Ayacuchuchu. 4. Ñanchu. Ñanchu. Manam ñanchu. Manam Ñanchu. Segundo. Responda. Ejemplo. Runasimichu. Manam Runasimichu. Proceda. 1. Carpintiruchu.
Manam carpintiruchu. 2. Ñanchu. Manam ñanchu. 3. Maestruchu. Manam maestruchu. 4. Llaqtachu. Manam llaqtachu. Página 39. Primero, repita preguntas y respuestas. A. 1. Maestruchu Pedro. Maestruchu Pedro. Ari maestrum Pedruja. Ari, maestrum Pedruja. 2. Maestruchu Rubistu. Maestruchu Roberto. Ari maestrum Rubistuja. Ari, maestrum Robertuja. 3. Maestruchu Pablo. Maestruchu Pablo. Ari maestrum Pabluja. Ari, maestrum Pabluja. 4. Maestruchu Francisco. Maestruchu Francisco. Ari maestrum Franciscuja. Ari, maestrum Franciscuja. B. 1. Sasachuru Nasimi. Sasachuru Nasimi. Ari Sasam Runasimija. Ari, Sasam Runasimiga. 2. Fasil Churunasimi. Fasil Churunasimi. Ari Fasil Mirunasimija. Ari, Fasil Mirunasimiga. Segundo. Responda afirmativamente. Ejemplo. Maestruchu Pedro. Ari, maestrum Pedroga. Proceda. 1. Maestruchu Rubistu. Ari, maestrum Robertuga. 2. Sasachuru Nasimi. Ari, Sasam Runasimiga. 3. Karuchu Llaqta. Ari, Karum Llaqtaga. 4. Fasil Churunasimi. Ari, Fasil Mirunasimiga. 5. Iriruchu Pedro. Ari, Irrirum Pedruga. Página 41. Primero, repita. Ejemplo. Maestruchu Roberto. Maestruchu Rubistu. Mana Maestruchu Robertuga. Mana Maestruchu Rubistuja. Proceda. Maestruchu Roberto. Maestruchu Rubistu. Mana Maestruchu Robertuga. Mana Maestruchu Rubistuja. 2. Sasachuru Nasimi. Sasachuru Nasimi. Manam Sasachuru Nasimiga. Manam Sasachuru Nasimija. 3. Fasil Churunasimi.
Facilchu runasimi. Manam facilchu runasimiqa. Manam facilchu runasimiqa. 4. Karuchu llaqta. Karuchu llaqta. Manam karuchu llaqtaqa. Manam karuchu llaqtaqa. Segundo, responda negativamente las siguientes preguntas. Ejemplo, Maestruchu Pedro. Mana maestruchu Pedroja. Proceda. Carpinteruchu Francisco. Manam carpintiruchu Franciscoja. 2. Maestruchu Raúl. Mana maestruchu Raúlja. 3. Sasachu runasimi. Manam sasachu runasimija. 4. Irriruchu Pedro. Manam iriruchu Pedroja. 5. Karuchu llaqta. Manam karuchu llaqtaja. Página 42. Responda. Ejemplo. Karuchu guantallaqta. Ari, karun guanta llaqtaqa. Proceda. 1. Karuchu iquituslaqta. Ari, karun miquitus llaqtaqa. 2. Karuchu punuyaqta. Ari, karun punu llaqtaqa. 3. Karuchu taknallaqta. Ari, karun takna llaqtaqa. 4. Karuchu piurallaqta. Ari, karun piura llaqtaqa. Página 44. Emplee la lámina 4 y responda las siguientes preguntas. A. Pita. Pedrum. B. Imata. Librum. C. Imata. Wasim. A. Enriquechu. Manam Enriquichu. Pita. Pedrum. B. Guasichu. Manam Wasichu. Imata. Librum. C. Liuruchu. Manam libruchu. Imata. Wasim.